afide eba be problem na ye kase dua ebenwa enyawa ebewo we pra waku no ye ntwaso ye tu ase. Unfortunately yetimi tena sia na akwakofa problem abrain afi problem ni nya bawi a na yebusa se eye den ese ukoto se aboa bi ti unia so ayenka se sori ne so o se sori yen so eneme ko Manso ene Asanko Minds de ekoso se bia wonya aware Asanko Minds eye biaya omutu agudie a aban ama omunkrata ene asase a ewo so omuye ho adwuma. Asanko Minds enti okọ Manso okọ sa biaye ho a omaye omudwuma di omudwuma for several years na unim se Manso o pebe bia galamsey ewa eye Manso patumunti ni you Manso ena galamsey activities no ewo more. Now why am I saying all these things? So betna ha Nhyira FM since many years, in fact 2017 na be pemene, one of the things I can wasema e galamsey. And ye can say the way a galamsey ni si kono say yan so wo e bedru ba bi no e be dangerous for us. Etimi twamfo ni bi e kire say ukọ Nigeria Delta Force bi ne nkrofo bi ekeka omo ho because omo feel say oil na wo mu tu no mu nya so mfaso Emma say to the bi kro mutimi kopai oil no na akofa nsem bebre aba say okwa eposo a pirate ye won krofo bi a omo wo epono so a de omo ya ne say wode wo container nam eposo ana say wode wajapade nam eposo no mdi tu akwa akosia no makun no machew no magisika. Enti before elections me can say be a galamsey issues na dru no national security issues den efri say ekromafo no efili say omuntimi nya hwe emfa ho because omunsu susu say yeti won na yetu yagudie na wonim de ekoso say ohye nimdie mu a me kan samu atiase say wohwe nimdie mu a ye were violence ahodo, in fact conflict kire say menu mienu ebia ya dwempo ni the way sisusu nyoma no yenhye dan hu ne papa conflict enti ebia me ne wa adwen enye pe but conflict ye normal. NDC ni MPP omadwene enye pe eye normal oba bema omadwene ntimi enye pe eye normal wa wutie me menu mienu ya adwene ntimi enye pe eye normal enti wono masua de efa conflict ho no o meka tell say conflict is not bad but violent conflict is dangerous. Se me ne wonye adwene no anka enye hwe me no nya adwene a anka nya hwe nemom se ekoye entokwa eno na ye dangerous. After all yera Jomahama ene yera Baumia omo adwene a yedibu oman no obia wone de nanso enra me hu video bia no mani age Saturday ho a yera Baumia ne yera Mahama omahia wo mu sere kama and I was so happy. I was so happy with it. But omunyina no way MPP no way NDC ni nanso omuhu say the interest is Ghana. Galamsey issue yi MPP for hyase emomu nkrofo 2 ye. NDC for abamu nso ahyase omu nkrofo 8. Ena kromafo no nso ye omadwen say asase no yenso ye bedi dia say no because ehwa na edidie.
asanko mines etuato asase a eye asanko mines dia a ono aban ede ahye omunsa a ometimi ayeso adwuma kroma force omompene emma obi a ono okuta ne nkrata se oye ho adwuma a asase ne yede ahye ne nsa eye ne concession no kroma force ye ma wo kwan de ebesi ensi enti se me koma saase so na kroma ni be se David memprema wonko enti pra memprema wonko ne yeden memprema wonko efri se yenso ebedi di asase no so fabra fom hwese wo fie a wotim na sa afie na wo wotim sesi aye kasei efie a wotim obi aba se me pese me ye store wo ho adan a ye nananum asase no no ye nana ye na kurom ye dia nti sa asase no ma me kwan na wo fie na wasi no ye mfa container mbesim na wo se wo mpena no ma hyase se ene de besi de ye be kontokwa ye ntwe na ye yete aha asase ne ye dia se ye nana kra aton amawa ma ye nso ye mfa store embesi wo fie Nhyira fan bra Facebook ne be ha de adan na ekoso and sometimes people don't understand Manso Tontokrom hono se eva development aban ne je obi a oye ho adwuma eto hwe ya nye sanchechemu na de bia na akwete se Anglo da Shanti de na esi wa Anglo da Shanti no eya ne eblemu na Anglo da Shanti no ono aba na ose metimi aye adwuma we aban de nkrata ama no enti muntie se okenkan corporate social responsibility se adwumakuo bi aye na adwen se oh menya sika kakra enti me pese me boa nkrofo no enye by force o enye by force mbacho wuti enye by force enye force se ewo se obi ye adwuma ewo se oboa nipa legally enye force nemom eya ne e ka se eye morally right corporate social responsibility say oh multimedia yas masum ye yenso yasumwa munti ne ye adwuma nti eduru ba bia ye say oh ye gige ntoboa kakra ne ade aboa nkrofo say multimedia say wonya untimi mbabu multimedia efri say enye by force say Anglo da Shanti ye na adwen say ommoa oboase a bibie ne we besi say Newmont for your madwen say omumboa ahafo a bibie ni we besi se asanko mines for your margin say omumboa mansofo a bibie because emra no nkyere se ewo so omuye bibi nemom emra ne kyere se ewo se omutua omutuo ewo so omutua omu royalties ewo so omuye de ewo se omuye e protect asase no enti enye by force nemom eya na efe se woni nipa na eya adwuma ewo se oma stakeholders wona omu ben no enso uye bibi eya na efe de yenuanom omu wo Manso yabusuafo ne wo ho de mo ye ne illegal asase ne nyamo dia aye wosemu didi but wosemu didi ne nkyere se obi asase a aban dia mana ewon krata mu no yenko na yenko ye na sabi se soldiers no enye so mu ye restrained ana na order ne say mamu nkoye bibia pe ana soldiers no etituo egum so anka na a different story Nhyira fan ana no mo yesa yenuanom wo ho yeti ase nemom ekomo de wayemfa yensam mienu hwe Manso yi maye galamsi ase kro ni nyina that is a fact maye galamsi ase kro ni nyina ya aware obo Erasto Sasaredonko multimedia join news adoma ya a lot of stories about Manso any galamsi akoso manse ni nyina afedie concession ye asanko mines diano mo say didim
asase enya mo dia no mo pese sa asase no mo me wan so ebi wo kra na ya mamu compensation e say normally tie normally asase no say gudie na e wa asase na se no say aban de hye say New Montana Anglo Godana asanko mines nsa kroma for no mote so but edru mra e wo so mo betu saa agudie no emra kwan so a normally what they do ni say yema obi asika enti say wodan esi saa bebi omu betu gold na omu man nkrofo ni sika say de be ya na to de bi kro mu si dan e man nkrofo na say I am aware say asanko mines kra omu sisi dan bebre man nkrofo ti say the Anglo Gold Ashanti ye any the New Monte ye no enti mu wo problem bia na the problem is not obia no odi ni sika free Canada anabia Australia ebe ye adwuma mu wo problem a yemblemu aban a ojeto no no mfa nya adwuma wo oboase yemblemu aban a ojeto no no mfa nya adwuma e wa hafo yemblemu aban a obeji sika no nanso omfa anya adwuma e wo Tontokrom enye asanko mines a ono aban ji ni sika a aban otuato a oye ne responsibilities ye adeni atena se ama sese na akwati se ntimi nka asem na de ekoso no ye bese yewura president Nana sorry John Dramani Mahama president Pachotiemi wadaroma papa de minim ni se omen bia no se international investors wono mu free amanone e de omu sika be hye bibi mu a na wan treat omu here it paints a bad picture for the country. And I'm sure, sir, you are a very fine gentleman when it comes to diplomacy. Mesre, minim se adeya e kosui. It is not just about Asanko. It is about Anglo Gold Ashanti. Ahafo, any ebusiafo a omudu omusika free amanone because omuba dem ya we ni se omufa Ghana for. Ghana for dodo na ne fomu adwuma wona no muti obo accidentam na Anglo Gold Ashanti ejane na so enye obo asefo ya abusianfo dodo ya na yefa omu enye Ghana fo ya na yefa omu enti ye betena ho ne yatena ho a ne yahwe ne se ase ye pese ye de epe se yatena se ama se galamsey fo no mom e control aban yenianu omo ba yen support galamsey yenianu omo aban betimi apasa se foforo de ama omu no ma ye ni yie ne mom se ekoba se de ono na ginisika aban wa ginisika na wa woni se enkrata mu no sa bia ye ho ye asanko mines dia yesi ema galamsey fo no yentimi nkomasem sojasi enye te se omo ye omaje se de ommeye bia ye me abumfu na titete a enke ne story ye sojasaku emrancho mu wo Tontokrom yaku wotwe yaku edu aban wo mu ku ye te asase so no only investors, international investors, and look, this is Canada, Australia, for Anglo Gold, South Africa, and no country bia no say investors. You probably be investor confidence. What do you mean investor confidence? Investor confidence in the say. Me what GDA ewo se me di misika hye on my ni mu no. Bibi say NCA na metimi aye madwuma asundie kwan so. Yeni anu ma mu wo manso mesremo ekomo demo a eno nkyese mu mfa mu nsam mienu de mo ye no enyefe yenyina ye busuafo wo ho mama se masase asase no manso galamsey masase asase no masase nsuo mo ya we na obi agapade a ukọ ho osime ma nkọ osime mpre ene obeku yen na sebi compensation ya mamu bi adentina mudi abufo mum eko asankofo so ana New Montfort so ana Anglo Gold so adentina mo yesa wo bra
de wose mubufu no eye aban ana DCE wo ho na no kra yewura Ashanti regional minister Franka Mwakohene ko ho eko ka kire mo se asase ne nyamo dia enti adentina mo yesa it's just some way but ena make say amanyofo no on say money galamsey fo no aye mode eye politics ena hihye mo kon ho ena akwakoduru ba bia adri. I am frustrated because he say no most of these galamsey sites no untimi nkoho because a tour a was our system ni mu no enyoma e koso was our galamsey site no ye wan hwe kure bekun ewudi a e koso na no video ba ku bia na mehwe enra galamsey ni anya buagu no so na se omude Sophie eyi nipa dasani yatena ha ka galamsey asema ka galamsey yesim panifo mo nsori o manya masese ne de akoya te se galamsey fo na e kire se e wasase kura ya je nti obi antimi nka ho asem anani ye nisa ayema reho me can we if we say there's a way you deal with foreign investors. Senka asanko mines sisi woma anka yen ye be sorry aka ho asem. Senka these mining areas here mining big companies air mining and omusisi nkrofo a ye be sorry aka ho asem. There have been many times say dwumaku akese omaye bibia enkoya ya sorry ya ka ho asem. I remember Anglo Gold Ashanti me call her for Shaft FM sabra no na workers no esusu say Anglo Gold Ashanti ACC wo mo sabra na makọ obuase foforo ye kan ho asem am ye hu say Anglo Gold for CC workers no ema at the end of the day asundie bai name of issue we say won tia sia asonko mines ewo masase a aban dia hye omunsa eyo masase omu kwakoye so adwuma Tontokrom for say yanso yempene every say ha na edidie sa na ye no meanwhile so yamomu compensation ade omu ye ne nyew yewra John Mahama eba international issues a eyewo anti foreign affairs for mon sorry ye try see any deputy minister for interior yewra broja jamfi ebetwetwe nkomo no a kire yen de ekoso ye try see any asan company for betwetwe nkomo ye try see any one omuti won so betwetwe nkomo but my point is clear asanko mines yenja omu no mu nyo madwuma because mo yesa ebedu baabi no omu fodi apa hwe ye mamu de kakra bi na mo ye galamsey no obi ono ye nadwuma wode eto ma online de asiesie ye ho no na sabi o say wunso wi a na wo ba be complaini matena manso a say mu nsuo asay mu kuro afi mu complaini say development ni ho development be na embra wo bra ye kwan no metu galamsey ye nsuo na nsuo tene na efa manzo nyina ma say no then you are complaining say anyamoden ya mfekire yesi anka ne saa munti ase ye nyina ye Ghana fo nanso ekwan ya mofa so ye nyoma is illegal ma say mu so asem nsa ase di ba bia di afu adi be bia obi ye na dwuma mo de patapa ye be say nyanom sentrofo ma ye nsoso saa nyoma ne so mo me nya bold impanyifo amotena ase ma manso ni na bushafo mo sei nsuo asei mo de galamsey asei bibia no maya mesuso mu so emeye kote se na ye bedidie kaka ye de ma wo sei no obidie na wudim na sabi memete masase so metua ho ka o se ma memfa store mesi wo fie enye sa me no beko ye ka no he Kofi Brem na yenhwese ni mpanyifo betwetwe nkoma enche ni asafodie
enso ebetwetwe enkomo nana meka se de bia no yen ya ye ka ho de no kra we nana de hin de bia no we no eno adada no eso we no better sure na nana de bia meka se yen ya ye ka ho bi na galamsey ade no yentimi entu ase no na you rightly said say Ghana sika eye companies ne ba wo mutua man na no mampani John Dramani mama ko Japan no okoko sre ye say ohia investors nana on top of that mampani sa indicate ye say sika na nke ye hwehwe say omo investors de be wura wo man mu no omo capital a eso omo timi enya no omo de be establish omo ho ha eni sika dodo a ye twa to wo say ansa na ye be mu wakwanya ma nkrata mu adi dwuma wo man mu no nana mampani say opese investors banti watete so say be ye attractive and one ma kwan say company no omo wo say be omu enye dru bebre sika semu ni suru bebre so omani gi ho so ombe invest wo Ghana no ya mai sa sika no a ye hwehwe no requirement na ba fam say be ombetumi aba Ghana abe invest. It means say mampani hwehwe investors na asem wo kan ekra ne say Ghana entimi develop without their contribution. Nancy yen. Nancy oko Japan ya. De oko kan no no. De oko kan so here investors. Wo mumra wo man no me invest. Now Ghana yen hwehwe ekra na ama said ye na requirements ahodo a ebe restrict ma companies enye attractive mo ma no. Wo gugugugum ama na ba fam tu wo mfo mani nchire Ghana no mo me investment. So if you have companies in Ghana who already know omo ye investment e boa yen Jeff Abuaje me de ayibia sende na July year 2025 Ghana Chamber of Mines I reported 17.68 billion Ghana cedis fiscal contributions those mining edema Ghana support the economy no sikanku omodema ye no nana how much 17.68 billion Ghana cedis ono omudi amagana chese contribution through taxes and then omanoma royalties ni ade a wo mutua de ma wo man ni nyina nana oman fancy omudi ama aban enti wu Tontokrom ni a wutie me no sa sika na ban ne ba Tontokrom asanko mines beje ye e konkran. And this their report 2024 and it's telling you say last year report almost say 17.68 billion these companies have contributed nana so corporate taxes 10.3 billion mame nchiche mu ma mineral royalties 4.89 billion income tax from salaries omo de mama omo workers near the 1.46 dividends 1.03 and other payments like contractors be won between taxes on contract e near the adini nyina no 0.0753 all run near 0.08 you can nyina bo manana your 17.68 billion these companies have contributed now so we must see this payment represents 70.8% of the 7.05 billion US dollars generated in total mineral revenue. Tiska enya no about 70% every sa companies ya wo mo eboa ye mayiska wo mem. It is a wo ye say na o expect sa ban ko fiska we. Sa wo ye say na se community. Companies on be ye adwuma ye ni ye nso. Etu asase na sa reclaim ye ni ye di amaye no. Wo illegal mining na ukotu anu aseye asase na gyan na nkwada ekotomu wu na wo mo ekomfuo mu nyina ekoto amena mu wu no wo yenyawo na seye asase no uri a wo reclaim no agya ne saa na mo asese asase no in the name of galamsey na companies ebe yenso asaye ne yese ma yeska kan ho no wo pam wo mu si wo mo kwan na yete ya na January ya obo asedi Anglo Gold de ya ba ya na yese hwetwu nipa enso sesen eno kra report say be chire ne yese be yenkono but the official one na yenya yenso His Excellency Kasai and yina yehu said ye na ade no te ni nyina nse ye ma Anglo Gold fo yi yesi wo madidi mawie nti ye koje ye ne yedidi ho enti de den sa na enti anye bia wo sa wo ye galamsey a hwan ne ma utumi say utumi kwa asase weesu e na wo tax no utu ama hwan wo didi bia eso mfaso no man ni nya no we. You see, these are some of the things they need to see a condo. Na me blame opinion leaders in our community. Na na ekoba say when we say penny bi o kurum ho aso de aka said ye mabunu ne ye na said o mo ye no ma anya de. E kurum o ye ni ohene wo ho.
ekromu any opinion leaders any penny for eba say ya no ma yedin ase any penny bia wote kromu because mabru no these are the people enti penny o trafie ma mofrawe na nka na yebu na nkarefo a yebu mdin ka ho so if you are we ohene we penny wo kromu na wo trase ma mabru eye ne mo hu sem say now after everything yentimo kasa yentimo ano you are not openly actually criticizing them, chastising them. It means that we condone to what they did. And it's becoming too much. Yeah, community now, community now. You said why you're illegal miner, where to and fast and you still want development from the government. Companies maybe taxes, royalties for the government to develop them. So what problem here? Charge your government. So what problem here? Charge your government. This report 2024. Companies need them buying. It is a one-year development will come now bu afua. Any company no foreign investor within sika banana own na ekokun. Abuying 1 year ya so utimi kasa kire na sika nkrofo etuama nyina. Ye hu development e wo ye kromo. E die development. Na any company no aba se bio ono de oba ba bie na dwuma kwa se tua de so otua. Wona na ekokun. And you see se koba ne se ne ye tutu and nipa ba ku ya enka discussion ye different. We will blame the military and let me applaud the Ghana Armed Forces, the military for what they did. In fact, when we are patient me hwe Tontokrom sa incident say soja ni gira honana now a bit na nanimu I say opa soja ni kuletu opa womna no gina ni mu say opa abra e true ye na ba ku wi yanka. The discussion is different now. We blame soldiers no Ghana for no be so and I think those in the camera Ghana Police Service boys na no mu die ni mu no my omo gangaria say you know ye mambra no ene wo mu ni so that others will learn from it. E just say de bia nipa bewu and asoja for no ye do mase say soja ni a wo call back wa bra wo na wo hia no wo nkura weapon na wo ai wa dwen say wo ko pem ne bo akoka chenso won san na chi omo hweye na wo man ni ye hiampum tu Nhyira 104.5 Kofi Dawson na otenin kan abusia